aqui in direct e credi in direct van arriba Leo e l'équipe de Water Petac arriva amb el numero 10, il numero 11 e il numero 13. Podem vedere che lo monde se dice che no concorrenza e bene madar sunt estomagats de vedere la nostra equipe e van stare drin suspres, mes coneixen deja lo nivell dels nostres amics. Sunt her concentrats. Le tirage a déjà été fait. Le cop que vendrá en Satsaren de Estrella Lurro. La colo es decepcionado en Busi, mais bon. Lo retard és a causa de los embotellatges, com l'avete dit, o avete menjat auparavant? Le problema es lo minza. Es a dire que avem minzat trop de Le problema es que avem trop minzat de tartos e alors è pas possible per nosaltres d'Estrella Lurro. Le cop que vendrà aprenent de notre zero e farem meglio per il Water Club de Petanca.